Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum namai ka jing keu jing kai je mingeu ting kum chana jang kai je madai hamamai ting chwa kde reinsa Paulia gai radling Nagaland ge Eastern Nagaland ge bamramne pnuya Nagaland ge ne state chamchei je pungcham dra hangge ki je demand te blam ge ne anui so ge bambe wangdai rabe ka jing keu jing ka je set ting cho in chat kreu hi design CKS hall tun sangge Eastern Nagaland public emergency public meeting hero bam gu lei je ka chidule zan apni gu statement ge sa je Eastern Nagaland people organization ENPO mena ENLU mina hang kai je ngolu je chai kaklung ge tun sangu headquarter ge hero bam gu lei je du ka chili zan chuna Eastern Nagaland ge kakle blam ge ne Nagaland gu chief minister ni firu ne Eastern Nagaland ge bam ram je election na boycott te magra hangge kyam gai dele chuna anui so ge wang ra ba krevji diset lok sabha election chang da jai ne Eastern Nagaland ge kakle blam ge ngom po gu lei je Nagaland gu chief minister ne salei Zane Northeast State Assam ge Assam Congress Media Cell gu chairman tabam pung jebam mepe Congress MLA bizi Bharat Narane patabam pung bigene resign te nele izaka chule za aiwang changba pnau bizi rani naraje wangdara be Lok Sabha election ge Lakhimpur ge antarahang ticket pe mak bizi gene le izaka chule zane Assam ge Congress mene anui so ge bambe wang rabe Lok Sabha election ge Lakhimpur ge antarahang ge Uday Shankar Hazarika Congress ge rogai ka chi bepe njikom dui keu ge rogai bepe BJP leaders ticket pe ni le izaka chedle zai chige BJP MP Pradhan Baro banai ka ge antarahang ge dogudle zane Assam Lakhimpur constituency ge wangrabe Lok Sabha election bamra bza railang ba face kram ke zi kreuses kui mai ge bamgule zaka chule zane Northeast State Assam ge plan Lok Sabha seat kreuze medai bam ge za Congress mena seat kreuze ge chum ge tagule zaka chedle zane Assam ge Congress mena Assam Jatiya Parishad AJP candidate Bizi Loren Jyoti Gogoi Dibrugarh constituency genen tarabe peuze ngagule ize du kachedle zane Congress mena tatibe kam mai ge pamadai be set wangrabe ni soga bambe Lok Sabha election ge Congress genen tarahangge candidate mina hang hadai je sirug mazilya ka gadai dele zai chige Assam Lakhimpur Lok Sabha constituency gene tarahang ge du rang bagai dele zai chige Assam Lakhimpur gene tarahang Uday Shankar Hazarika je klangai dele zane Congress mene tati be kam mai ge pamadai be set wang rabel Lok Sabha election gen tarahang ge candidate hang hadai je sirug mazilya bige je Northeast State gene du tarahang ge candidate hang madai mazilya dele zai chige Manipur gene kana Assam gene ke jane Mizoram gene ke le jane Manipur outer constituency gene tarahangge Alfred Kangam S Arthur je klangai le je kachedle jane Manipur inner Manipur ST constituency gene tarahangge je Professor Angomcho Bimal Okoizam je klangai le je ache jane Mizoram ST constituency gene tarahangge Lalbyak Jama je klangai le je kachele Zana BJP menedu paminge besed nznain tangmaige wang rabel Lok Sabha election gen tarahangge candidate mzel yadle zaichige gdi mzidul yadle zaichigen tarahangge Navin Jindal je Haryana Kurukshetranen tarahangge klangai le jache zana Indiram go Bollywood actress Kangana Ranaut ne Himachal Mandi constituency gen tarahangge klangai le jache zena Jagadish Sitar je Karnataka Belgaum gen tarahangge klangai dele jakache dele zana BJP mena tatibari mai ge du wang rabel Lok Sabha election gen tarahangge pamadai be set candidate mina hangkreuze minge mzilya dele Zane Myanmar kdege refugee committee mene Manipur state go government meze Myanmar refugee me chuna Manipur ge nseuko meze Myanmar kdei langto kakdai bigeze Myanmar government spy medagya pegai magrahangge rangai le izaka chedle zane Myanmar refugee go committee mene Manipur state go government meze peze Myanmar refugee Manipur ge bamze nuine tane nebe langto ra magzaine du Myanmar kdei ge kaklebe pet beze imak
ne bamgulei nezdu peize bam rahangya rangai lei zakachuli zana Manipur state government ne Myanmar refugee Manipur state ge inseu ko me mina hang reaks nazes namze Myanmar kdei langped rahang kamkeu gai bige ze Myanmar kdei kabau valley ge bamme Burma refugee committee mene adaura hangge ka guidlei zakachudlei kagane Manipur state government ne Myanmar refugee mina hang reaks nazes namze Myanmar kdei langped ka gadai bige ze Myanmar kdei gu spy mendaga pegai ni bizigene pnuilung imaklei zakachudlei suppose zigene wangka kadai be Myanmar refugee Manipur ge inseu ko meze langpet ka kadai bige za country gu spy mendaga pegai magra pnuina tani ne mempet kai ram magzai ne du kaklebe pet be Myanmar kdei ge imak ta ne peize bam bam rahangge Manipur state government je Myanmar refugee committee mena rangai dele zakachuli Zana Indiaram gu election commission mena rangai betsai suiza Manipur gu chief electoral officer Pradip Kumar Zane tati bekam mai ge Manipur district cham gu chief medical officer CMOS mzanguluza chief electoral officer gu office taki conference hall gana robam dele zakachuli Zana tige Manipur gu CEO banai CMOS makaga robam ge election tinga election duties de bigana kremes pai mei puling bam ge kremes pai me nuna kang go me mo magza kakle bepeze ka zamme nuna kan rame bige tele rahangge changdina pnuida ga charang kang pemi lute mak rahangge kamkeu gai le zakachudli Zana Nagaland ge bambko alona chi sim pui mihna poinap tingkom kreuzi ket ko ki ge wangai ta dizela le zakachidle bgo fit je mingeuria ko le za che mi chotik tluang tik zane pe pi chobdu tik ko le zakachile pawangai ta dibze tatiba jingkeu hjing khaije kana tingmui nchesna pi hi borling gri dimapur assam ge na wangai ta di le zakachidle ngongो ma pi ki go phone number pe gai be 7085856209 banai 05242942941 ipo number ge halakailo zakachudli Zana Northeast Tripura Dalai district ge tatiba kamai tingmui ge natri tingkai gui kan chiba cyclone wang begene hakat me mina hang badai me takai di bam chita di zela leja ache zana mina hang ket chai di zeka chai pum ngau do de leja ka chedli Zana Tripura Dalai district ge tatiba kamai tingmui ge natri cyclone wang blam ge state emergency operation center menen znain tangmai ge rang bagai ze plana hacking kai ze ka chuma syakam di leja ka chedli haina jang kai ze mingeu du sian di bi leja che zana changmadai za hai chumja hadai za mingeu du ka sa sia di de leja ka che de zana kala ki sian di di me mihang sam du ka charang kang chang hadai za mingeu zana mihang sam du chang mingeu aigum za state administration mena pe gai de leja du ka che de zana IMD mena sa za Tripura state babam ka cham cham ge na mai hamamai chat kang kai za madai lung ge du tingrui gu zana tingkai gui gu re leja du ka che de ai gena na mai ke jing keu jing kai za mingeu ting kum changla jang kai jam dai hamamai ting chua gdei rein sa po bza loi gai dele pi gai zain king gai ni mele ne je to dele